imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza mwe mudukurikiye mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB yashyizeho uburyo bwihariye abaturage bagaragarizamo ishusho y'uko babona imikorere n'imikoranire yabo n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ndetse na serivisi bahabwa uhereye ku rwego rw'imidugudu ukagera ku rw'akarere ndetse n'inzego z'umutekano. Ubu buryo ni ubushakashatsi bukorwa na RGB bwitwa Citizen Report Card mu rurimi rw'icyongereza, mu kinyarwanda wakwita ishusho y'uko abaturage babona imiyoborere n'imitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze. Mu mwiherero wa 11 w'abayobozi bakuru b'igihugu wabereye igabiro muri Werurwe 2014, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyasabwe kujya kigaragariza inzego z'ibanze, abafatanyabikorwa n'abaturage ba buri karere ibyavuye muri ubu bushakashatsi uko umwaka utashye kugira ngo hafatwe ingamba zo kunoza ibitanoze muri buri rwego. Uyu mwanzuro ukaba waratangiye gushyirwa mu bikorwa mu turere twose tw'igihugu muri Gicurasi na Kamena 2014. Ubushakashatsi bw'uyu mwaka wa 2015 bukaba bwarakorewe mu ngo zigera ku 11,000 mu turere twose tugize igihugu ko ari 30. Mu kiganiro cya none tugiye kugaruka muri make ku byavuye muri ubu bushakashatsi, twibanda ku turere tunyuranye tugize intara y'Uburasirazuba n'iy'Amajyaruguru. Izi ntara zombi zagaragarijwe ibyavuye mu bushakashatsi mu nama nyunguranabitekerezo, aho ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe imiyoborere RGB bwagiranye ibiganiro n'abayobozi mu nzego z'ibanze muri uku kwezi kwa 10 umwaka wa 2015. Muri iki kiganiro kandi turareba muri rusange umusaruro ubu bushakashatsi bumaze gutanga ku rwego rw'igihugu mu bijyanye no kuzamura igipimo cy'uko abaturage biyumva mu buyobozi ndetse n'uruhare bagira muri gahunda za leta zigamije kubateza imbere. Ni mu kiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, njye ugiye kukibagezaho ndi Temistokle Mutijima. Ufite ejo hazaza heza, komeza ukataza utera imbere murage gihugu. Nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Nta gushidikanya ko imiyoborere myiza ari rwo rufunguzo rw'iterambere hagendewe ku by'u Rwanda rumaze kugeraho kuva mu myaka 20 ishize. Ibi byose bikaba byubakiye kuri uwo musingi nyine w'imiyoborere ihamye kandi ibereye abaturage, aho bahabwa ijambo bakagaragaza uko babona ibibakorerwa, ibyo babona bikwiye kunozwa ndetse n'uruhare babifitemo. Ni muri urwo rwego muri uku kwezi kwa 10 abayobozi b'inzego z'ibanze mu ntara y'Uburasirazuba n'iy'Amajyaruguru bagaragarijwe ibyavuye mu bushakashatsi ngaruka mwaka bukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Ubushakashatsi butanga ishusho y'uko abaturage babona imiyoborere n'imitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze mu ngeri zinyuranye ndetse n'ibyo babona bikwiye kurushaho kwitabwaho. Ikigaragara mu bushakashatsi bw'uyu mwaka wa 2015 ndetse n'uwari wawubanjirije wa 2014 nuko hari intambwe igaragara yatewe mu bijyanye n'uburyo abaturage batanga amanota ku nzego zibayobora ugereranyije n'ibyavuye mu bushakashatsi bw'imyaka yari yabanje. By'umwihariko ku ntara y'Uburasirazuba hakaba hari byinshi byo kwishimira, birimo nko kuba uturere 2 mu tuyigize ari two tuyoboye utundi mu gihugu mu kugira amanota menshi atangwa n'abaturage. Iba ariko bitabujije ko hari utundi turere muri iyo ntara usanga tukiri inyuma cyane mu birebana n'aya manota atangwa n'abaturage. Muri rusange ibiro by'intara umwaka ushize n'uyu mwaka uturere twa mbere mu gihugu abaturage batanga amanota menshi, akambere n'akabiri ku turere 30 mu turere tw'intara. Umwaka ushize n'uyu mwaka akarere ka mbere buri gihe ni Ngoma, aka kabiri ni Kirehe. Ariko by'umwihariko uyu mwaka kugira ngo muri kugenda n'agashyi kuko by'umwihariko uyu mwaka uturere 2 twa nyuma natwo twabaye two muri iyi ntara. Natwo n'ubuye akanyuma ni Kayonza, akakabanziriza ni Bugesera. Bitangire ya serivisi kuri amanota 10 atangwa n'abaturage. Ariko irebye hari utundi turere 2 nagira ngo intara yishimire nubwo tutari muri utwo 2.
hari uturere mu gihugu iyo ugereranyije n'umwaka ushize usanga ibyishimo abaturage bishimiye ibibakorerwa byarazamutse cyane. Akarere ka Gatsibo uyu mwaka hazamutseho amanota asaga 25%. Kakaba kari mu turere dutatu twa mbere mu gihugu twazamutse cyane. Akandi karere ni akarere ka Nyagatare. Ubu bushakashatsi bwibanze ku byiciro 12 ari by'uburezi, ubuhinzi n'ubworozi, inzego z'ibanze, ubutabera, ubuzima, imibereho myiza y'abaturage, ubutaka, imiyoborere n'umutekano, isuku n'isukura, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ihohoterwa rikorerwa mu miryango. Muri rusange iyo urebye kuri byinshi muri ibi byiciro, hari intambwe nini yatewe mu bijyanye n'uburyo abaturage babona ibibakorerwa muri uyu mwaka wa 2015. Gusa nanone hakaba hano usanga ikigero cyo kwishimira zimwe muri serivisi bahabwa, cyane cyane iz'ubuhinzi kirutwa n'icyo bazinengaho. Aha ni naho ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda usanga hakwiye gushyirwa imbaraga nyinshi mu rwego rwo kurushaho kwihutisha iterambere. Mu buhinzi rero, ahantu abaturage b'intara y'Iburasirazuba ariko no mu gihugu hose usanga bafite ikibazo gikomeye. Icya mbere ni ibijyanye no kubonera ifumbire igihe no kubonera imbuto z'indobanure ku gihe. Araho bigira bakabwira ati hari igihe ifumbire iza twarasaruye cyangwa ariko twarasaruye biki. Ubwo rero urumva ntabwo iyo gahunda yaba mbaturabukungu. Ikindi ibijyanye no guhinga igihingwa cyatoranyijwe, hari uturere usanga igipimo cyo kwishima kidashimishije kuko kubonera imbuto ku gihe ababinenga bararuta ababishima. Muri Bugesera niko bimeze, muri Kayonza niko bimeze, no muri Rwamagana niko bimeze. Ikindi kibazo kijyanye n'ubuhinzi ni ukubona isoko ry'umusaruro. Umuntu ahinga kugira ngo asarure, iyo uhinze ariko umusaruro ntubonere isoko kandi turi mu buhinzi ugomba kubyazwa amafaranga n'ikibazo. Iyo urebye rero abanenga n'abashima mu turere twose uko ari 7 tugize iyi ntara, akarere ka Nyagatare, akarere ka Kayonza, akarere ka Ngoma nubwo ari akambere, n'akarere ka Kirehe, abanenga ibijyanye n'isoko ry'umusaruro bararuta ababishima. Ubwo aho ngaho agomba gufatwa ingamba. Uretse na serivisi zijyanye n'ubuhinzi kandi, ubu bushakashatsi bwa RGB ku ishusho y'uko abaturage babona imiyoborere ibabereye n'imitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze ndetse n'uruhare bazigiramo, uyu mwaka bwagaragaje ko mu turere tumwe na tumwe tugize intara y'Uburasirazuba hakigaragara ibibazo bya ruswa n'akarengane. Mu imurikwa ry'ubushakashatsi kiba kigamijwe ariko si ugushima no kunenga ngo birangiriraho, ahubwo ni ugufata ingamba zituma hakiri ibibazo n'ahagaragara intege nke hongerwamo ingufu mu rwego rwo kwihutisha iterambere ry'igihugu umuturage yibonamo. Nyuma yo kugaragarizwa ishusho y'uko abaturage babona serivisi bahabwa mu ngeri zinyuranye mu ntara y'Iburasirazuba, ubuyobozi bw'iyi ntara nabwo hari ingamba bwafashe mu rwego rwo kunoza ibitaranoga ndetse no kongera uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa. Ku bufatanye bwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi by'umwihariko ku kijyanye n'igiciro cy'imbuto, uyu munsi leta yarakigabanije bihagije kugira ngo kijyane n'ubushobozi bw'abaturage, aho igihe umuturage yaguraga ikiro cya soya cy'imbuto kugira ngo ahinge ku mafaranga hafi 400-500, uyu munsi arayibona ku mafaranga 130, adashobora kurenga 150. Bivuze ngo igiciro cyaragabanyijwe. Igikomeye noneho dukwiye gushyiramo imbaraga dufatanyije na Minisiteri na RAB no kugira ngo izo mbuto zibonekere igihe, twe kujya dutenguha abaturage n'ubundi bakanguriwe kugira ngo bitabire guhinga kandi bagahingira igihe. Ikintu kijyanye n'ifumbire, umuturage amaze kubimenya uyu munsi yuko ifumbire ntabwo ikibonekera ubuntu. Hariho nkunganire ya leta, ariko igikomeye cyane nuko umuturage nawe, cyane cyane ko abenshi barahinga bakeza bakabinyuza mu makoperative, umuturage nawe yareba ukuntu yagira uruhare mu kugira ngo igihe ifumbire yabonetse ashobore kuyigurira igihe. Iki kibazo kiracyari imbogamizi, ariko je navuga yuko duhereye ku gihembwe cyashize n'iki ngiki turabona izo nzego zigenda zongeramo imbaraga kugira ngo zidufashe umuturage abonere imbuto igihe, ayibone ihagije ndetse abone n'ifumbire kugira ngo wa musaruro twifuza ushobore kugerwaho. Nkuko nabigarutseho mu gutangira iki kiganiro kandi,
ibyavuye mu bushakashatsi bw'umwaka wa 2015 bw'uko abaturage babona imiyoborere ibabereye n'imitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze byanamurikiwe abayobozi b'inzego zinyuranye mu ntara y'Amajyaruguru. Muri iyi ntara ho bitandukanye n'iy'Uburasirazuba, aho twabonye ko uturere tuyigize tumwe turi mu myanya y'imbere ku rwego rw'igihugu, utundi tukaza mu yanyuma. Mu ntara y'Amajyaruguru ho uturere hafi ya twose turi mu myanya y'imbere no hagati, aho ikinyuranyo cy'amanota hagati y'akarere ka mbere n'akanyuma muri iyi ntara ari gito cyane. Ubuyobozi bw'iyi ntara busanga iba ari ibyo kwishimira, ariko nanone ngo ntiburagera aho bwifuza kugera. Hari aho rwose bigaragara ko ari indikatere nziza zigaragaza ko abantu bakoze akazi keza. Nagira ngo niyo umwe gushimira abayobozi b'inzego z'ibanze b'uturere b'imirenge b'utugari n'abandi bafatanya ibikorwa inzego z'umutekano kuba twarafatanije kuzamura ibipimo by'ubushakashatsi ku miyoborere mu ntara y'Amajyaruguru, nubwo hakiri ibibazo bimwe na bimwe bikeneye gushyirwamo imbaraga kugira ngo iboneke ibisubizo. Aha hakiri intege nkeya abantu bumve ko bira bipimo twahawe atari gucanjinga gushyira muri position itari nziza nk'umuyobozi, ahubwo ari guha task yo kuvuga ngo ndakora iki kugira ngo meze nkudisha abaturage ibikorwa by'amajyambere bakorerwa. Ariko ubutumwa muri rusange bwenterepera abantu ngo dukore cyane kugira ngo umwaka utaha niba kudusuzuma basasa koko ipimo ryarazamutse finalement mbese turi ku rwego rwa 100% ya satisfaction yo muturage kubimukorerwa. Mu gihe hari abashobora kubona bimwe mu bigaragazwa n'ubushakashatsi ko bitishimiwe n'abaturage ku kigero kiri hejuru nk'ikimenyetso cy'uko bitagenda neza, ku ruhande rw'ikigo gishinzwe imiyoborere RGB ngo ibisiko bisobanura, ahubwo iki kigo gitangaza ko ibi byareberwa mu ndorerwamo y'iterambere ry'igihugu rijyana n'impinduka mu myumvire y'abaturage mu byo bagenda barushaho gukenera ku buyobozi ndetse n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwabo. Uretse n'ibyo kandi, iyo iki kigo kigereranyije imibare yo mu myaka ine ishize ubushakashatsi bukorwa, hari intambwe igaragara igenda iterwa mu bijyanye n'uruhare rw'umuturage mu miyoborere. Abaturage bashobora kugaragaza ko batishimye kubera ikintu ibyo nababwiraga yuko uko umuturage agenda azamura imibereho myiza niko agenda arushaho gusaba byinshi. Uko iterambere ry'ubukungu bw'igihugu bigenda rizamuka niko n'abaturage bacu bagenda barushaho gusaba byinshi, akenshi birenze n'ubushobozi bw'igihugu. Ni igihe ku bwanjye mbifata nk'aho ari ishusho yerekana nziza yerekana iterambere ryacu, ariko noneho yanerekana n'uburenganzira bw'abaturage mu gusaba serivisi zinoze. Hari byagezweho cyangwa biri kugenda bishimishije, turashaka ko bikomeza. Ni ukuvuga iki, iyo ku mwaka ugiye ushira undi utaha hari impinduka ishimishije. Nk'ubu ngubu nabaha nk'urugero nk'igipimo cy'imitangire ya serivisi tubitangira mu mwaka wa 2010, abaturage bari bishimiye imitangire ya serivisi ku gihe cya 64. Ubu ngubu bageze kuri 74%. Urumva deje izo mpinduka igaragaza imitangire ya serivisi ni ikintu gishimishije. Birumvikana ko ubushakashatsi nk'ubu ari umwanya mwiza yaba ku ruhande rw'abayobozi ndetse n'abaturage wo kwisuzuma ngo barebe aho bageze bagendeye ku ntego ya Leta y'u Rwanda yo kubaka ubukungu n'iterambere bishingiye ku miyoborere myiza. Akaba ari muri urwo rwego Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nayo yasabye abayobozi b'uturere kurushaho kugira ibyabi bikubiye muri ubu bushakashatsi ndetse bakajya bagirana ibiganiro kenshi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu rwego rwo kugirwa inama zabafasha kuzamura ikigero cy'imiyoborere n'imitangire myiza ya serivisi yishimirwa n'abaturage babo. Icyo nasaba muri za nama mugira mu turere nyamwajya mutumira RGB ikaza noneho mukabiganira mu buryo burambuye akarere ku kandi kugira ngo bishobore kubafasha. Hari imibare bagiye batwereka muri minisiteri tubiganiraho, twakurikirana tugasanga koko uko babivuze mu giturage ibibazo bagaragaje ariko bimeze. Mubifate nk'ukuri kuko twebwe twarabikurikiranye dusanga ibyo bavuga kuko abaturage baba babivuze bafite icyo bashingiyeho. Birumvikana rero ko ibi biganiro hagati y'ubuyobozi bw'uturere n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere bizanafasha mu kureba uburyo njyanama z'uturere zarushaho kwegera abaturage, dore ko ishusho y'ubu bushakashatsi igaragaza kuko bigenda bizamuka kuva ku rwego rw'akagari ujya mu karere, ikigero cy'uko abaturage bibona muri za njyanama kigenda kigabanuka. Aha rero hakaba hakenewe izindi mbaraga mu mikorere yazo. Aha ni naho nsubikiye ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage cya none, aho twaganiraga ku byavuye mu bushakashatsi ngarukamwaka bukorwa na RGB bukagaragaza ishusho y'uko abaturage babona imiyoborere ibabereye n'imitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze. Gusa nk'uko mwabyumvise tukaba twibanze ku ntara y'Uburasirazuba n'iy'Amajyaruguru. Ndabashimiye cyane mwe mwese twabanye, nanabararikira ikiganiro cy'ubutaha ku masaha nk'aya. Ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB,
muri iki kiganiro mwari kumwe nanjye Temistokle Mutijima, naho ubutaha. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB.